5600 Карачай жаш кеткен эдиле фашистлер бла уруш этерге. Кими хорлам бла кайтты үйүнө. Кими вакалды сермештен чыга алмай көкүреги бла душман окну суута. Бирлери ва үйлеринен кеткенлери бла дум тас болуп калдыла. Хабарсыз, өлгени сау да билинмей. Аланува бүгүллүктө да саклайдыла адамлары. Эшиги ачылганлай кирип келип калырып сагат деп муратлары үзүлмей. Бүгүн биз сизге хабарын айтырык жашны да, Кобаллан Умарны жашы Ханапини да саклай эле үйүндө. 1991 жыл муратлары үзүлгүнчө. Кабыры табылганды жашы кызны деген хабар эштилгенче. Ханапи жигитлик этип, халкны сыйын мийик чыгарып, ата журту үчүн жан бергенде. Бу уруш дегенин кайдан да жаратылды не? Адам улусу тынчайып жашарга нек сүйө болмаз эке деген сөзлөрүнү да айта, жыл саны келген бир түшүрүү колуна бир эски болгон жаш адамны суратчыгын кысып, кол аязы бла жылытырга күрөшөдү. Ол Кобалланы Ханапини эгечи Лизада. Колунда да 22 жылдык карнашыны сураты. Казават башланыр көзүдө Ханапиге алла бир болгон эди. Биз бүгүн Лизалада конактабыз. Улуу хорламны 70 жылдыгына көп адамны атын сагынып, Ханапини үсүнөн айта алмай кое алмайбыз. Жашлары, баш ийелери, карнашлары урушка кетип, кече күндө жүрөклөрү коркуу алып турган үйдөгүлөрдүн араларында Кобаллан Умарны үйдөгүсү бар эди. Умарны 4 жашла 3 кыз өстүрүлгөн үйүрүндөн аскерге жыл санына көрө чакырылып, канлы сермешке Ханапи катышкан эди. Нарсанада жашаган кичи балыкта болгон. Неме биз не дерме? Окуган Нарсанада окуган. Нарсанадан кетип, Грознада окуп, андан келип Нарсанада алтын дүкөнүн тутуп иштеп турган. İşlep turgallay keçerler günün içine, karış poeski verirler. Kurayla köyler bizden de reis balkonda işleyen metelle bir zatları oladı da. Hoşuma açtırma alayım onu, ol birinci bargan kazavatka yelle. Atam da jet almaydı, anam da jet almaydı, katınçığı var et. Can gelin alıp duruyor da. Ol da jet almaydı da sonra artta nemi. Kesimini kıyağını var kara. Ana bula alaydan jet almasalar kalıp yeterli atam. Alada poyusqa minerge tebireyle atam jetet. Alayda bir köreydi ondan sonra ketet. Askerge ketet de köp da var mı Allay? Bir kesekten gazetke çıgat. Radyola peredam ettiler garip. Ana Koballаны Ханапини үсүндөн айтсага, ол 1918 жылда тууганды. Ханапи мийик, өсүмлүү, чырайлы, жарашуулуу жаш. Окуу билими да бар. Ол төгөрөктө сөз үчүн математика жанынан аны киши оңуламаганды дейдиле. Жанынан бек сүйген заты атла. Атны сыртында кесини тутканы чабак сууда жүзгенче. Түрлүү ол эткен кылыкланы киши кайтара алмаз эди. Атта ойнатуун бек жаратып, эл жыйылган жерлеге көз ачарга чакыруучан эле. Мамырлыкта алай ойнай күлө жашаган жарык жашны 1939 жылда аскер кулдукка чакырган эдиле. Ол заманга Ханапи жашоо нөгөрүндө тапкан эди. Терезе элден бир кара көз кызга, Келиматка, Кайытланы караны кызына үйленеди. Үй бичеси бла 2 ай жашап, атлы аскерге кулдук этерге кетеди. Енді бір да жигит тире жаш болгон, бір да жигит жаш болгон. Нарсанада мындан кеткенче келе атта ойнап турган. Атлада ойнап, баянком өткөн болур, аны былай келсе дейт, анам тият не затты келди, аллайда олтуруп карарга барайык дейт. Бираңа барма, алла har kimde balası bolup барган болур. Sonra
Ol atta oynap deydi, şarla bulay iki canı bula tağılıp deydi. At bu bıçak kama bulay vurup kelse deydi. Kelip bulay top dep bulay jerge düşse deydi. Neme bir şeker kırtını vereydi deydi, avzuna salaydı deydi nemeni. Atın avzuna ol komandiri askerge kettinci gibi ola turatda. Sonra olay nemesi katılday deyildi deydi. Seni bulay gen katın iki jarılıp ölsün dep aytıyıldı deydi. Çıntanı jigitligine, tiriliğine alay güçlü jaş bolğan, aytılgan jaş bolğan. Aytamada Roznada altın tükenini okup gelip Roznada anman alay dep mablay keçevla ızdavayt ettirip tükenin de malay aşırı bir geldi harip. Paveskası gelip kıyın jerde bolba bir jartısında jaşap. Bek aytılgan jaş bolğan harip. Anda служит etkende bek alamat bolğan kaydam alında radyoga çıktı, alında gazetke çıktı harip. Anam kıynalaydı. O fasıkla gazetlerin jerge bak dursam da neme deydi. Jaşla tavıp alıp tütünge çeyildi. Bana bir de köbey deydi ana. No jigit jaş bolğanda, aytılgan jaş bolğanda. Bir de bugün de любой jerde de kalayda da ata aytılır şu kalmaydı harip. Nekisi nasip bolğan jarlı bala. Ketdi. İşimizde kalmadı, barada ketdi. Hele bir kesimden sonra. Tuğanım tuğduğum köptü, vardı Allah'a şükür vardı. Fin Казаваттын көзүбүндө артиллерия училищеге көчүп наводчикта болду. Тамла куллугум бошалады, үйгө барама деп hazır болуп турганлайына экинчи күн Казават башланады. Ну, askerge ketet. Askerde служит etet. 2 yılını служит etet ama bu beçe. Kızlarına kaytır keçelerinde Kazavat çıkıp kaldı. Kazavat çıkıp dalaydan karba eğlendir Allah'larına. Yani bula Kazavat'a kiret. Köp zamanlı olmayı turat karbi. Aytamadı onu. O Kazavat'a kirgenden sonra gazetke de çıkardı. Televizor deyim, gazetke de çıkardı. Radyola передавать etelli. Gazetleri de keledi. Verilgen mabı boğandı. Onu bula köp Karaçay yaşta vardı конечно. Kazavat'ta da güçlü boğandı. 5 günlü, 5 gün sürdü Kazavat etkeni. Kazavat etkeninde Kazavat'ta уже karuları ketken neyse Germaniyanın neyse bir o iki ortada köpürüm boğan bir zat boğan talayda. Кобалланы Ханаpi ата жұрт Казаватқа қошылған еді. 9-чу кавалерия дивизияны 4-чу батареясында наводчик болып сермешкенді жаубла. Казаваттын экинчи күнүндө 1-чи кырал савганы жигитлик үчүн деген медалini алган адамланы бири болгонду кесиде. Ол медалini Кобан уллуга уллу жигитлик эткен үчү бергендиле. Аны сауғаға тежеген аскер командири Рандин жолдаш сауғаға тежеген қағытында бұлай жазады. 1918 жылда туған аскер құллықчуға, Карачай жашқа, комсомол жашқа жигитлиги үчүн медаль за отвагу. Эткен жигитлигини хапары. 23 июнда 1941 жылда Казаваттын экинчи күнүндө ефрейтор Кобалла Нумарны Жашханапи дивизионну командирини буйругун мактаулуу тындырганды. Ачык жерден 800 метрден 32 ок атып темир көпүрүнүн аякларын сындырганды. Ол эткен шарты була фашистлерне алларын тыйганды. Кобалланы Ханаpi ок аткан илмуну аламат биледи. Каралага түз аттырганы була мактаулуу болгонду. Жигитлик үчүн деген медальга тыйынчлады. Командири Рандин. Söylem bolup, 2 Karaçay yaşta boldu mi birgesine söylem bolup, Kazavat etip, Allah'ın tiyip turan nemislerini. Nemislerin Allah'ın tiyip tursa, уже karı kalmadı da, millet kırılgan, ölgen, çok kişi. Sonra tamadağa kaydım, kimge ise de sürüşken etkeldi. Уже karı olsun tavustuk, bundan yoktu bizden karı deseli. Orada çaç, köpürünü, orada çaç, korat. İyi megiz, başım çaçığız.
жолunu чачығыз деп қойған, темір жолын. Бұған не темір жол болу дейме? Чачығыз деп. Вот мабу заманда берілген мабу зат. Анябызны кечинен туған жаш. Ставропольда жашайды көп жылны. Ол хапарны ол да биле еді, что именно ол Курносовка деген жерде Курский областьта табылған еді. Енді ма быйыл жыл ол хапар белгілі болды, памятник еттіргенді анасыны қарнашына. На свои средства маблайда көрініп та тұрады, но бұны кесігіз потом көрісталық болырсыз. И блайда не только она біздің қарнашы, и Платон Михайлович Иванов деп рядом тоже нөгері эксин да жаздырып, эксине деттіргенде. Құру кесін жаздырып та қоймағанды, эксине да. Ариу постаменті башы заты қатында картқа түшіп, интернетте де барды, бұған жерде де хапары жазылып тұрады. Аңа бек разы болып, бары да бек қуандыла, алайда меңгілі памятник салғанына. Бері келтіріп асырар жамадар болмаған етті, алайда сүйеклерін сүравно жараштыр балалық түлелі. Поэтому хотя Аллайзат былайчықта жұртыбызда түлесе де, анда есе де қалайығы болды деп бары да бек қуантыла, бек разы болдық барыбыздағын еткенге. Кесіні семьясы бұла қатында жашы, кесіні адамлары бұла картхада түшіп салып тұрады. Последний хапар бұл болды. Харкимни да разы етті. Аллах разы болсын. Башқа не айтайық. Памятниким да сүйе, ким да немете, хапарын, барын жашлаға, желеге, молодежға айтып тұрабыз. Ұнытып қоярча хапар түлді. Газетледе хапары көптü, конечно. Bir kesi de tül, nögерлерінен de хапар бар, мұныча башқа жашланы хапарлары да бар. Өлгелі де көп болғал алайда. Сау қалған болып артта жашап өлгенде болғанды, барын хапарлары да барды. Қайдам өтті не қошайым мен айтырзад. Тура қазаватыны ең бірінші күнчіклерінде болғанда, аны бұла қалып кетіп, аллай бір жылдан енді 92 жылда едім абу хапар бары. Бек сейірсің енек. Аллай бір жылдан қалай табып, қалай медаль болмаса табалық вычислеталық түлелі. Бары да бек жиылып барып, аннан келгеннен сорада Құран оқытып, маулт еттіріп, зат етіп айланды, маған ябыз. Үйде жараштырып барын деткенек. Көп жылдан болса да болсын деп. Аллах қабыл етсін, нетейік башқа хапарыбыз жоқ. Har jol сайын айтыры келеді. Да, немеге берілгенді, харзатлары Нарсаны музейінде де барды. Кесің саулықтан бұлай бір қатшық бір хапарын айт деп, ма бұл жол неметкен біз ансын, үйде айтып тұрғалыққа айтыры келет, милlet ешсе сүйе біз. Жігітлік етмегенге алай бошына берілмейді медальді, конечно. Алайды. Нетейік Аллах жандетлетсін, Аллай өлгелі көп боғалла. Аңа біздағы да Аллах саулық берсін, үйдекісінен мажаңыз кесі қалып тұрады. Қарнашлары, кечілері, аладан туғалла бірді көптілі, бұйын үшіне сыйынлықта түлділі, барада бұл қапарынан бек білелі, сүйелі, аннанда көп білерге зілейелі, аннанда көп білерге вовремя біле алма, и то кеч белгілі болып. О перезахороненияға баралғанлары затта қаллай бір жүреклерін басарға да, чыртта жоғында білмей қалып кеткеннен есе қаллай бірінге еді. Маблада да алайда именно мау перезахоронение еткен, о поисковиклені қалай ішлегелері, қалай нені тапып, жиып, ариулап, мобияндада айтты, шоткар шықлап, лақар сүйекін ариулап, вот это все дискте барды.
Mavlayda kanapini kazıp ala turadi. Mavlayda kıçırgan etip müdürlerini. Yaşlıklar var öyle kala dese. Kıçırgan etip Mavlay tapkanma. Medalı bula tapkanma kale etimi dese bir canına saldıydı. Ana bula medalın dalalla da Podolski gece verirler. Yani bula Mavlayda Mavu bunu bulay kabrına bargan ikte neme suçuk çıkkança bulay mırdı suça bulay vlajni bireuna gara otundu ölüp duruyordu aytırga ho alayda Mavlayda Mavu 2 yaş Mavu yaş bula Mavu yaş Alamı tapqanda. Mavlalla bu kadar adamның oluğun buğan ölgenini kazıp çıkarıp malаны nemelege gruplaga nemelege salıp jarıştırgan Mavu 2 yaştılar. 8 класс, 9 класс, Савиле. Малет келді маманы. Вот енді Мавлайды қара. Ма көремісі? Мавла бары сөйтлелі. Ма шоклабла жиып келіп, қазып. Ма bu ученикли, Мавла 8 класс, 9 класстылар. Мавла қазып, немеге салалар. Гробқа салады. Ма гробларын көремісі? Ма гробларын içine салады. Ма аны жиып, мамыңа салады валла. Gördün mü? Mavlayda ma grupların başlarını göremezsin. Nence başlayınca anca ölükünü ölü getirip salarlar. Ho, ma göremezsin. Ha. Aytamada tırnaktan başlar. Malay nemetilgen. Ma bu уже gruplarını hazır etip transiyege salatır Allah. Türkiye bastıları. Bula top ok kazan yerlerinden çıkan. Ma bu yaşlıdı Resul. O tam bu da yaş. Cengiz yaş çıktı. Resul. Dünyanın üstünde bir adam şu kınalan ise mene tamamen mun etmeyi zatlar kalmağın var. Acaldan kişiler tiyalmadınız. Bulay dar vargın zamanı biz. Bu kelindi. Bu kelin olmayan kayıtladan. Übüçesi. Ha, übüçesi. Ha, men. Bu da kardeşimden doğan, bu da geçimden doğan. Bu da kök olmayı öldü bir saatle. Bu tapkan cerede. Tranşeyinin başında, tranşeyini yapma anneli dalkınçı. Prosta. Kesinden biz mokaydan kalır. Bunda tursak, bundan köştük. Çuqal barmasa. Arı vargan zamanda pamoymal ölgendi. Ölüp boğum olur. Ne? Потому что nemet pişmo kağıt yürümegendi. Ha kiçik balıkta только ol birinci bargan zamanında televizorda aytılgandı. Ada aytılıp gazetke çıkıp nemetilgendi. Ondan sonra meni komandirim et dep nemeydi. Terezede köyüm oldu mi? Miyala bulay salınıp turgan stol üstünde miyala salınıp turgan zamanda kartlağa kara kelse aytgan etken bu meni komandirim mi ne dese birim de köp olmaydı ne bundan ayrılgalı dep ha alay ölgende Allah. Алайбла birinci küllede Qoballanı xanapini etken jigitlerini eşitip, juuqlары andan qalay bolsa da xapar eşitkenlerine quvana jaşaydılar. Bir kesekten Qoballanı umarını üyüne ağır xapar keledi. Jaşığız xanapi belgisiz tas bolgandı dep. Ala ağır jaralı bolup gospitalga düşken bolurmu? Sakat bolgan bolurmu? Jesirge mi düşkendi eken? Ne bolsa da sağ bir bolgay edi dep korkuda edile. Jaşlары Xanapi qazavatны em qıyın, em açuuruşlarını birinde kurs kurşovda sermeşüde jigitlik körgüzüp can bergenin bilmegendile. Ol uruş küysüz zat bolgandı. Bir adamna yamağandı, bir canğa can avurutmağandı. Açık qağıtla jibergendi jigitlerini üylerine. Qoballanı umarını üyüne ol xaparda kelmegende, tas bolgandı degen bolmasa, üyüne endi ömürde kese atlap, men qaytxanma dep kişini joklarıq tüldü. Tuğan üyün arbazına ayağı bula endi ömürde basarıq tüldü dep bildirmegендиле.
Алай була өлген хапарыны эштмей, муратлары үзүлмей, сүрүлген диле Ханапини үйдегisi миллети була бирге Азияга. Анда да саклап жоклап тургалла жашларын. Ала кагыт жазмаган жер калмаганды. Yandan sonra хапар болмайды. Письмасы келек, анда санда bir письма келе турат. Келе тургандан sonra артта енді қазават еткен заманында бұны тоқтап қалады. Хапарда болмайды, немеде болмайды. Кішіні хапарда болмайды, аны бұла қалады, кетеді тағарып. Артта не болады, қайдам? Қазават етіп тұрғаннан sonra анам көп жерде іздейді, көп жерде айланады. Білінген детмейді, табылған детмейді, короче қалады, кетеді да. Анла, біздің де Қазақстанға кетерлі, біз кетше барбыз да, уақла. Мен аны танымаймын. Танима, бұлай оғана. Бұлай олды бұды деп тани алмаймын. Келіншік те келіншіклер қалады, қарыболды әскерді қалады. Анла Қазаватқа кіреді. Анда Қазаватқа кіреді. Өлген болыр, қарып. Көп служит етмеген, видно. Алайраққан, бұла қалып кетеді. Тұрады. Келіншегі бізде тұрады, жашық табады. Біздің Қазақстанға көшірелі жашығы да біздің ұлы барады. Ondan sonra қайдам не болады? Біздің бұла тұрады, қиын заманда, ауыр заманда. 8 бала болып барабыз, 8 бізден де жашайбыз. Келін Нарсанада қалады. Больницада. Келін Нарсанада қалады. Келін Нарсанада қалады, біздің кетелі. Келін Ташкентке түседі. Атам-анам Қазақстанға баралла. Дүния бір кесек әрбір Харким орын тапқан заманда екінші атам келіп, ізлеп келіп, келіні табып алып барады. Bir yaşımızda тоже бек киштен кетеді да, ол да аңды кісінде табып алып барады. Аны бұланда жашайбыз. Енді ауырғаныбыз, өлгенібіз болмайды анда. Ел көргеніміз де көреміз. Сәбейлі ауыр болсала да, егешлерім болалла. Жашла кетсе болалла, қарнашлары. Бұл ұлы біз еді Ханапи. Маны бұла малайдан, короче. Енді бұл жоқ болды. Короче, табылмайды. Қатын ішлейді, үйде ішлемейді. Емалға ішлемейді. Артта ата сөйледі, анасы келіп, о заманда алып кетеді. Фрунзада жашайылы ала. Сабиба бірге? Оңғай. Жашығардер бізде тұрғанды. Артта келім бала шығыла кетті. Bir zamanda da unutmağımız. Mal olsa da, tavuk olsa da, pişman atamağın zatımızda kalmağın. Nikahta kolumuzdan ayrılan etmeyin. Malay turdu. Қазаватты баямайт еткен болыр қарып. Қапарымыз жоқ, қалды кетті да. Теңізле де кебеп құрып қаладыла. Алая, сүйген адамланы тансықлап жылаған көзлері кепмезле, жыламықлары бошалмазла. Сүйген егечі қарнашына таралғанча, Аллай ачу жүрекні бошап қояды. Бүгінде Қазават өткелі 70 жыл. Ханапини қабыры табылғанды деген хапар кергелі де 24 жыл болады. Алая, егеч жүректе жарсы бошалмайды. Ненче кере алын сақлағанды Лиза Ханапини. Қаллай бірінжілгенді көп кересіне түшіре, көз алына келтіре. 22 жылынан бері көрмеген қарнашын жоқламайда не етсін? Қар атны белімнен мабылай. Ayakları zat görünmeye gitti vallahi değil. Bildin mi? Asker adam yok, can yok, neme yok. Alayda babanı barında siverip kurutup ketip ikinci kim kellik dedi. Adamızına kayıp kellik mi dedi. İkinci dağda başka patokunu ciberip alayga. Alada kelip bir oruslu bulağa ne satayım deyip
ненче адам бар ellede ne yaşatayım деп ала кийимдерин кептире жылына тургулайларына келип калганда дейди. Келип калганда далайда карап булашаганда этмейле bir çelek kartoş alıp geleme de ikinci çelekке barama deydi. Oğayımın önünde bir çelek kartoş ayması buçukka jararık jeterik tiltteyme deydi. Ana alıp bulama dep çıksa alanı köretpe verir kaytadi. No, может тимей кетерге de olur elli dep alay tiye dorsulu alaga nemetip koydu deydi. Bir jaş ortabızdan bir jaş alınıp çıkıp kaldı deydi. Bulay kıçırık etip alanı köygeleydi. Barında qırtda saldı deydi. Kalganımız kaldık, kalmağınımız da. Atla karı ötalmayı, жүрmeyli atlarımız. Kaydam. Mundhanımda olur, ne bileyim. Malay bolup, barıp, körüp. İkinci 9 ayga da bardık. 9 ayda da bardık. Begeman ayrı bağalı da körüp, kabrına da bardık. Tögürüne de karadık. Ende o yolda bargan ikti. Biz bargan zaman soğurak da nemeydi. Bir yerde bulay bir orundukça bir yer çıktı. 8 adamın ölüsü. 8 adam da birge salının dedi. Hanapi de alan işte. Hanapi. Soralayda kazgan eteli. Kabırlarını nemeni kazgan zamanda. Kaza turgan zamanda medalını taballa. Mamını tabat da kıçırgan etetini görüne. Televizörde vardı. Kıçırgan etet. Medalı bula tapkama kalay etemedi. Dep sordurgan eteder. Ar sordursa olandan alay cevap veredi. Maşokka отдельно salığız. No katıştırmağız da medalını отдельно salığız. Kalganını da отдельно salığız deydi de. Dese, значит, ana maşok bula отдельно salarlar. Ağını birgesine 8 yaşını da. Ma kalklarında körlükse. Ma bu tırnak süvek var da, tırnak çürümeydi. Anca жылына turup turulda olmay duruyor tırnakları. Malağa deri jiyip, şotka çıkla bula. Har süvekçikni, har nemeni barın sürtüp, barın nezatta Allay su bula sürtüp, ayrılap, bar malay jiyılıp, grup halay salıngan. Bir oltul, vapşi etkellerim aynen da salınıp durar kartlarında sinemat etkelleri. Barında etip harip, barında jiyip bir jerge aytamada ana bula harip artları ne oldu ne bileyim. Mana bula biz de nemettik, kayıttık akırın. Ajala sormay kalay terk jetet. Ajallığa oksuz şokolatılır degelley, Hanapini жазуу alay bolur edi. Teş turtda kralın saklay, duşmalladan korulay can berirge. Anı kabırı bugünlükte Kursk oblastda Kurnosovka ilde Karnaş kabırdadı. 1991 жылda Kursk Kurşovda ölgen köp min askerçini öldüklerin tabıp Karnaş kabırga salgandıla. Alanı içinde Hanapini kolunda katı kısıp turgan jigitlik üçün berilgen medalinden tanıgandıla. Ol ana uruşta can darmança katı kısıp ölgendi. Habarını eşkellerinde Hanapini adamları mıçımay jetedile. Üy biçesi kelimat Egeçi Liza hem de karnaşları kabırın joklaydıla. Andan beri tala kere de bargandılары. Egeçinden tuğanda köp bolmay Karnaş kabırgaсын taş saldırgandı. Anasını Karnaşına atın jazdırıp koymay, kesi de Hanapini asker nögerine atın da jazdırgandı. Bizden tüngürüp turayık. Kimese de aytqallay artda var. Mulan tapqalla, qazqalla. Kurskide qazıp, andan izlep kelip, bir kere de kelgeli toba tapmay ketkeli. No, o zaman da tam bulanan bulay tılgılıqqa, men bulay tılmaydı da ol sözden. Ana vatan ölse, Egeç Karnaş ölse, çingitçelerime men qalğanma. Barda ketseler sonra men nemetmeyen de qaysı de adam tüzetip bizge almağalı. Sonra kelsem bulay deyli de. Kim boluğat?
деп сағаябыз. Енді Ханапи жерден анча жылны жерде жатып қарып кім қазып алдық деп ақылымызда болған. Бір түшіріп шықса сізді іздеп келген еді, бұлай сізден кіші тапмай кетті дейледі. Кімізлерге, біздің кімізлерге, енді Ханапи есімізде де жоқты біздің. Деселе sonra o kızcık, Karaçay kızcık değil. Kişi balıkçı kızcık болады da немеге барады. Кызчык немеде иштейт, Нарсанада иштеген болады да, алайдан үйүнө кечирээк барат. Ол бизин издеп конзаводко да келеди. Кечирээк барса, sonra соргон этет атасы, не кеч калдың, кечигип не келдиң десе, былай бир Карачай жашына кагыты келген да, аны издеп аланы тапмай аны була калып кеттим деген. Десе, ким болупту Карачай жаш кайда кагытын булай бир берчи деген да, ол кызы атага кагытын берсе, окуса, ол жолunu bir жанында жашаганлы, ала. Окусчуктун родители, менин родителим де bir жанында, ама булай против, эшиктери бирлерине ачылды. Да бу Умарын жашы Ханапиде дегенди. Қалай тапмадың мұны конзаводқа барып, конзавод алай тұралай алған адамлар етті. Аны бұла екінші келіп таптырып бізге. Тапқаннан sonra қайдам бардық, жиылдық да. Қатыным да барды, кесім де бардым. Егечімнен туғым барды, қарнашымнан туғым барды. Бардық кече. Kurusунун кесине бардык, андагы встречать эттиле, хахай туай деле, жаным төгөрөгүбүзгө айландыла. Экинчи эртемасында айландык, жерге бардык. Салып асыраган жерлерине бардык. Траншеге жаңы салып, ол алайдан алынган милдет, табылган милдет. Экөөлөн эле, бу була бир орус жаш бар эди табылган. Ол болмаса жоқ еді. Ол траншеге салғанларында алай жүк көрмедік. Алайда алanda netelle kaydam. Ana bula Molayda ne zavğı terge çıladık, yarıldık. İşte tolukta. Begemem sürüd ettili, bulay müzeylerini kirgen ellide. Müzeyde bulay bir müşükte. Ama bulay bu müşükte, bulay müşükte. İyi tankesi bulay müzeye yetip tura elle. Hanapini kesine talıp, liçini kesine talıp. Moş bugün tura olur o. Katımda ölmegen sağ tıkarım. Mana bula alay ettik dalaydan da. O keçe kalsak, o gün kalgan bulsak, biz köp zatta bereyelle la bizge köp zatında aytırak olur elle, köpçülük tabi olur elle. No biz ana bula sonra endi köpte turmaganbız. Kayttık da kettik, andan kelgen yaşsat berdik. No nemege endi bunu tapkallarında kısırgan etedi. Medalla tapkanbız dese koluna kısıp turadı. Medal kolunda boğan deyip alay şöyle. Anı Podolski giyip, andan Podolski giyip, Podolski'de kimge vuruşat ettiler, kimge verilgeni, mandan belgili bolup, manıbla kelip tabılandı bu bizge. O medal var. Medal olmasa kişiden tabarıkta olmağın. Medalını Podolski giyip, mandan kalktı. Nemiş kelip, alay. Nesi de vardı, köp tururdu. Begemen köp Karaçay yaş vardı o gazetlerin içinde. Oğuk balından da kellek kül karıp. Bilmeyim ya. Ne aytayım ondan sonra kaydım. Vardık, aylandık, gördük de kayttık. Жазып başladım. Былай қалай айтайым, картында қолына Ханапини geçi Лиза кесі миллеті бұла бірге көп қиылық сынағанды. 5 Сабина аяқ үстіне де салғанды. Аланы үлгілі асырағанды. Сағаттава 19 тудуғу, 9 да тудуқтан туғаны барды. Бізні бүгінгі геройыбызны да Ханапини да жашчығы болғанды.
Ханапи жарлы аны көргенде этмегенде, саби болдугунда эштмей кеткенде. Үй бичеси Келимат Ханапиге кертилей калганды. Кайынларын да унутмай мактаулуу жаш өстүргенде. Үйдегisi жашы бар еді. O zaman da жашық туған еді дедім да. Жашығы бар еді. Қатыны жерге бармағанды. Дүниені қиын заманында да жүріп тұрғанды. Фрунзавла кесі біздің ортамызда. Кесі дайырка болып ішлейді да, sonra тамада еді да, Жамбылға үйчен елді. O Жамбылға барсаға неме тейді. Тауықтан башлап біз аңа тамаған жоқ еді. Мешіна бола бір затны алып теврегелерінде ел қоқан еткен еді. Аллай бір бағасы да шыға еді. Мен келсем, hiç balıkқа кірмеген чалда бір келін еді. Қатыны да ауыртты. Ondan sonra nece жыл oldu өлгеніне. Олар да бір 7-8 жыл. Бола болыр. Ауырып қатыны да өлді. Жашы Тамбов тамадасы высший нeyse de ayta bilmeyeyim. Allay. Малый врачы. Самолет была, вертолет был, болмаса жүрген детмей, Тамбовта да. Аллай бағасы да шыққан, Аллай іші де башы да қатынын да кезін да алайды. Орысқа жол ашқан етін жол ашса да иги түшіруші еді. Анан жашы бұла қызы барды. Жашы да қызы да бардыла. Жаш кесі жашы барияға түшкен еді, жеті айланып операция еттім дейді. Енді бір операция етсем, аны бұлай ұқсыны салдық ма дейді жашы жағына Мұратқа. Но аңа жете алмады, конечно. O 7-сінде ете алмай, 8-сінде ете алмады. Кесі анан sonra ауырып қалды. Анан sonra ауыр тауып, жашынан sonra ауыр тауып қалды. Қызыны жашығы бар еді. Жашыны қызы бар еді. Айтыла. 4-5 бәбір талайда болған болырла. Тамбовта жашайла. Аланы жашлары Расул Тамбов областта жаруучу врач болуп иштеп атын айттырганды. Аны усталыгы сау кыралга белгили болгонду. Ол да өлгенди. Андан тугалла сау эсен жашайдыла. Ленинградта медицинский институтуну бошаганды. Кеси. Мына кетип ары ол неме биле кетип, анда Тамбовда иштеп турганды. Иштеген заманда, в общем, врач-кардиолог болуп иштеп турган. Ну, очень долгое время иштеп турган. А потом, когда он стал главврачом, ол больницада, кеси возможность заты болгонде, кеси по своему проекту построил больницу, кардиологический центр, ну, со всей, в общем, Тамбовская, Пермская, Пенза, Павлодар, Саратовская область, барды алайга келип турганла леченияга. И адамла инжилмесиле, неметмесиле деп. При больнице построил гостиницу для приезжих, отдельно церковь салган, отдельно неме мусульманский неме салтырган, потому что татарлар затла көбелле. И вот малай, и кеси да главврач болуп турган заманда, врач-кардиолог айтылып турган, профессор медицины алай болуп иштеп турганды. Бек айтылган адам болгон, просто замансыз, жашына кыйналгандан замансыз кеткенди. Аллай бір саклап турган адамланы, айланмайды тиллери, өлгенди Ханапидерге. Аз сүйлөшүп көп айтуучу эди, халал жүрөкле, жарык адам. Бушулада таянырча, не бушуунда жеңил этеди, үлөшеди дейдиле. Жолну кубанычка элтүүчү жаш Ханапи казабатта жан бергенди. Кеткенди жашауну бизлерге аманат этип. Ма быллайды Кобалланы Ханапи жарлыны кыска капары.